Bera aitortzen dugunok, mai berean elkartu gara. Kristo gure jauna aitortuz eta ospatuz. Apostolen oinarri gainean, eraikitako eliza gara. Testigu izatera bidalia den eliza. Senti dezagun elkartasunaren poza. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren baitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zurekin. Zenideok, aitor ditzagun geure bekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, aitaren ganako bide zaituguna. Erruki jauna. Jesus jauna, geure bizitzaren argi zarena. Kristo erruki. Jesus jauna, mundua sustraitik berritzen duzuna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Corazón, ven en tu azul.
Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, gogo bateko egiten dituzu zeure fedeunen bihotzak. Egizu maita ditzala zeure herriak zuk aginduak, eta itxaru zuk hitzemanak. Mundu honetako goraberen artean, geure bihotza egiazko zoriona dagoen lekuan jar dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Zenideok, izan zaitezte elkarren menpeko Kristori diozuen begiruneagatik. Emazteak izan daitezela beren senarraren menpeko, jaunaren menpeko bezala, senarra emaztearen buru baita, Kristo Elizaren buru den bezala, bere gorputza duen Elizaren salbatzaile delarik. Eliza Kristoren menpeko den bezala, izan bitez emazteak denetan senarraren menpeko. Senarro maita ezazue zeuen emaztea, Kristok Eliza maitatu eta beraren alde bere burua eman zuen bezala.
Bere burua eskainiz, sagaratu egin zuen Eliza bataioko urez eta hitzaren indarrez garbituz. Horrela prestatu zuen beretzat Eliza dizdiratxua, zikinik eta zimurrik edo horrelako ezer gabea, santua eta kutsugabea. Era berean, senarrek ere beren gorputza bezala maitatu behar dute beren emaztea. Emaztea maite duenak bere burua maite baitu. Ez du inor bere gorputza gorrotatzen, baizik eta jaten eman eta zaindu egiten du, Kristok Elizarekin egiten duen bezala. Gu guztiok gorputz horren atal gara. Horregatik, gizasemea bere aita amak utziko ditu eta bere emaztearekin elkartuko da eta biak bat izango dira. Handia da misterio hau eta nik Kristori eta Elizari loturik ikusten dut. Jaunak esana. Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerte caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos entre vosotros que no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo iban a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hogeita bat garrengo igandean biltzen gera geure parrokian, eta irakurri ditugun irakurgaiak eta ebangelioak batiz bat bigarrengo irakurgai hori kolokan uzten gaitu, edo adi jartzen gaitu, aber apaizak zer esan behar duen. Eta askotan ikusten dugu irakurgai hau zerbait negatiboki. Nik proposatzen dizuet gaurko egun honetan zerbait positiboki ikustea. Orain dela 2000 urteko irakurgai bada, San Pablok idatzitakoa, eta 2000 urte hauetan, bai elizan eta bai gizartean aldaketa eder bat
izan dugu. Oraindik bide asko egiteko dagoela? Noski baietz. Baina aldaketa eman izan da. Eta zerren aldaketa da? Gure jangoikoak maite gaitula berdin-berdin, eta ez gaudela bat beste menpeko, baizik eta dano gaudela jangoikoaren menpe. Anai arreba gehala, eta berdin-berdinak garela. Berdintasun horretan bat eginda, lan egin behar dugu, noski baietz. Eta elizan ere. Hoy se nos ponen los oídos muy grandes o las orejas muy grandes para poder escuchar o poder entender lo que hoy se ha leído expresamente en la segunda lectura, ¿no? En donde yo, lo decía en euskera, os animo a que escuchéis esta lectura como una lectura de hace 2000 años y veáis el proceso que se ha dado en la Iglesia y se ha dado en la sociedad al contemplar de que todos y todas somos iguales, a vista de Dios, sobre todo, y a vista de nosotros mismos. Y muchas veces nos escandalizamos por cosas que son muy pequeñas, y por las barbaridades nos cuesta. No sé si sabéis, creo que no, porque es que no se ha dado en ningún lado, de esta verdadera desgracia. Ayer se promulgó una ley, por ejemplo en Afganistán, en donde la voz de la mujer en sitios públicos está prohibida. Pero nadie habla de ello. Nadie habla de ello. Muchos, y sobre todo muchas mujeres en aquellos países están muriendo por no llevar el burka, por ejercer su libertad. Nadie habla de ello. Y los primeros cómplices, porque así nos llegan las noticias a nosotros, son los medios de comunicación. Y no sabemos de ello porque nadie lo cuenta. Pero que no lo cuenten no quiere decir que no esté pasando. Y desgraciadamente ahí, sobre todo ahí, tenemos que alzar nuestra voz para defender a esas hermanas nuestras. Porque sean de nuestra religión, sean de otra religión o sean ateas, es decir, que no afirmen ningún Dios, son hermanas nuestras. Pero ahí nos callamos. Y eso es la barbaridad de este tiempo. Pues hoy pedimos al Señor que de la misma manera que el Señor nos quiere a nosotros, ejerciendo nuestra libertad, o sin poder ejercer la libertad, nos quiere de igual manera que nosotros también luchemos, trabajemos y nos esforcemos porque todos y todas seamos iguales y que tengamos nuestro foco verdaderamente allá en donde tenemos que tener. Que el punto de mira no se nos desvíe a otros aspectos que no son lo primordial. Lo primordial es que Dios nos quiere a cada uno de nosotros y que todos y todas somos iguales y el sufrimiento de mi hermana, el sufrimiento de mi hermano, me hace moverme, me hace entregarme, me hace hablar. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena.
Sinisten dut Jainko Aita Algustidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena. Infernuntara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jainko Aita Algustidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, arabiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, dei egun jaunari, geure otoitzak entzun ditzan eta lagun desaigun. Jainkoak erruki zain ditzan Frantzisko Aita Santua, Fernando gure gotzaina, eta gure elkarteetan ardura eta zerbitzua duten guztiak. Egigun otoitz. Para que todos los que sufren puedan encontrar las ayudas necesarias para rehacer sus vidas. Roguemos al Señor. Jainkoak sufritzen duten guztien ezinak entzun ditzan, bereziki lanik gabe eta egoera larrian bizi diren guztienak. Egigun otoitz. Para que todos nosotros profundicemos cada día más en el seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Dana eskatzen dizu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Kristoren opari bakarraren bidez, jauna, zeure seme alaben herri egin gaituzu. Emaiozu honez, zeure Elizari batasuna eta pakea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, Eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea, jauna eta guzti santu jainko algustidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak,
geure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, geure bekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zugana igoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dela. Egizu hau, nire, oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerak manez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espíritu Santuak bat egin gaitzala. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Maite Hernández eta Garbine Jeregi, zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, pizturen ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen dugun Jose Ramon apaiza, Antxon, Eva, Jose Ramon, Jose, Juan Cruz, Sabina eta Jose Mari, Luis Mari, Teodora, Mercedes, Jose Mari, Baltasar, José Luis, Rufino, Mari Carmen, Agustín eta Josefa. Eta hildako guztiak ere.
arritzazu zeure aurpegiren argitan. Errukizak izkigorrengo guztiok betiko bizia iritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizki izan diren santuekin. Haiekin batean goreztzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, bildor gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emagozu pake agur egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez naiz lehorzuren etxean zertzen, baina zazoz bat, eta zenatuko bez.
Egin dezagun otoitz. Eraman gugan honez, jauna, bere betera, zeure errukizko salbamen egintza. Egin gaitzazu hononak eta adoretu, gauza guztietan zeure naia bete ala izateko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharrak. Datorren abuztuak 30, harritokitako bederatzunaren hasiko dugu. Goizeko 7:45, 8 ordu gutxitan. Izango da harritokitan. Informazio gehiago sarretan dituzua karteletan. Eta arratsaldean, novena 6:30 eta mesa 7:00 parroquian. El próximo 30 de agosto empezamos la novena de la Virgen de Arritoquita. La novena empezará a las 7:45, 8 menos cuarto, y acto seguido la Eucaristía. Y a la tarde, a las 6:30, la novena y luego a las 7 la misa. El 1 de septiembre, domingo, la novena empezará a las 10:45 y luego la Eucaristía en la parroquia. Auna zurekin eta bedinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.